Hello ပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ KG Creator ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ Demet 4.4ရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တက်ချင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတိုင်းလက်ကစကွဲလောက်ခဲ့ပြပါ Okay ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစပေါ်လာပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်တဲလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့တက်ခေါ်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးလိုက်ချလိုက်ပါဦးမယ်โอเคစာလေးတော့ချလိုက်မယ်โอเคစာလေးတွေလည်းနည်းငယ်ရပြီဆိုတော့ကိုလေးတွေတိုးလေးတွေသုံးမရအောင်မယ်တိုးလေးတွေနဲ့သုံးမလိုက်မယ်ဟုတ်ဘာလဲဘယ်မှာပေါ်တာဘာလဲဟာ what the heck ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဘာပေါ်လဲမလည်းမသိပါဘူးကဲပါဒါပါလေဟာမလည်းမသိဘူးဒါလေမသိဘူးโอเคကျွန်တော်ခုလို့ရမှာကတော့သုံးမရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် story မိုက်ပါမယ် what the heck product တေးယူကျွန်တော်တက်တာလည်းမိုးရတဲ့မှာဒီလိုထွေချောင်မိုးတွေမှမပါတာဘလို့လို့ပြီးထွေချောင်မိုးပါတော့လားလေတချို့ဝင်ကြည့်အောင်မဒီတဲ့ကိုโอเคဒီမှာပေါ့နော်ပေါက်ကโอเคဒီထက်ပဲဝင်လိုက်အောင်ဘာလဲရှိမလဲပစ္စည်းပြီးဘာလဲရှိမလားဘာလဲဒီမှာလူနေနေတာလားဟယ်လိုလူရှိလားဟုတ်တယ်ဘာလဲပေါ်တက်ရှိသေးလားဟာလေကဘယ်နေရမှာလဲဟာဒီမှာလေကမရှိဘူးလေကလည်းမရှိဘူးပေါ်တက်ရှိသေးတယ်ဒီအိမ်ငါလို့ပဲငါတော့လို့ပါတော့မယ်โอเคစတော့လေးလည်းငါမိုက်ပြီးဆိုတော့လေခွေးတွေပဲငါမရှိဘူးလားခွေးတွေပဲကိုမလို့ရသေးဘူးလားခွေးတွေပဲကြံရည်တာလားဟုတ်တယ်ခွေးတွေပဲငါထားလိုက်တယ်လေငါထားလိုက်ပြီငါပဲမင်းနေတယ်လို့လောက်ကြပါခွေးတွေပဲလို့နည်းနည်းအိုလေးပါလေမလိုက်အောင်โอเคဦးဒီလည်းငါမိုက်ပြီးဆိုတော့ခွေးတွေပဲနဲ့ဟိုဟာလေးအိမ်လို့ရမှာမီးဖိုးလေးโอเคမီးဖိုးလေးတစ်လုံးရယ်ကတင်လေးတစ်လုံးရယ်โอเคဒီနေ့မှထားမယ်ပြီးရင်ချက်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တက်သားလေးတွေတော့ခေါ်ပါတယ်โอเคဘာလဲတော်တော်လေးကိုစားနေပြီတဲလေးနည်းနည်းလေးတော့ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคဘာလဲချက်ပြီလားသားလေးပါလဲချက်ပြီလားโอเคချက်ပြီဒါဆိုရင်နည်းနည်းတဲလေးထည့်ပြီးစားလိုက်ပါဦးမယ်โอเคတော်တော်လေးစားလို့ကောပါတယ်ပဲလေပြည့်ပြီဆိုဒီအရေးကိုကျွန်တော်မတင်ကြဘူးပေါ့နော်ပေါ်တက်ရှိဦးမှာနည်းနည်းလေးစူးစမ်းလေးလာလိုက်ဦးမယ်โอเคဒီနေ့ကနည်းနည်းတူးလိုက်အောင်ဘယ်လိုစားတန်လဲကြားတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်โอเคဟိုထဲမှာလူတယောက် bro ဘာလို့နည်းနည်းတယောက် bro ပစ္စည်းတွေဘာလဲရှိတယ်အိုးစေးပလင်းနဲ့ပူရှိတယ်ယူထားမှရမယ်အဲ့ဒီစေးပလင်းโอเค bro ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bro ဘာတွေလုပ်လဲwhat the fucking ကျွန်တော်အောက်ကတည်းကယူ bro go up what the fuck တားရကြကွာကျွန်တော်ဒါပဲလည်း everywhere မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေဒီမီးလေးတစ်လုံးကောက်ပြီးဝက်ခုနကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့နေရာလေးပဲပြန်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒီမှာတိုးလေးတစ်ခုတည်းတက်မယ်နေတေးစမ်းโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့အိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဗျအိတ်ရောက်ဖြတ်ခတ်တက်သွားတယ်ဟာအိတ်ပါတော့မယ်ဆိုမှအိတ်ရောက်ဖြတ်ခတ်တက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคညလေးရောက်ပါပြီโอเคမလင်းထိနေတာပဲဟာโอเคအိတ်တော့ပါမယ်โอเคအဲ့လိုများစေပါဘူးโอเคပြယူပါမယ်မေးတယ်ကွာ oh what the fuck ရှူမတဲ့တန်ကျွန်တော်ကြားတယ်နော်များလေးပြေ what the fuck bro
bro what the fuck mama toy cho what the fuck they don't want to do me pray what the fuck no Pita what the fuck la tan này ha oh gì đó xem gì quá siêu đi what the fuck cái moment này bị quá bỏ mà mày ra đâu lâu cha vào what the fuck cái ha ta mẹ biết có gì có lấy mi là đâu mà quá ngã đâu xe nhẹ được quá mẹ what the fuck cha sẽ bị con gì mà tụi nó cho để lấy ra okay ya đây what the fuck ya đây okay mẹ biết con là lo rồi ah the fuck the shit show bro rồi tôi the shit show what the fuck cái nó lúc cái channel đó mẹ tao xem này tao toàn thế này rồi cho nó tiền đó mà nữa mẹ nó đi bula qua con lên đây cả nó số rồi toàn thế này nó số rồi cái bị cho nó được chỉ nên mà cái mồi cái làm gì what the fuck món tao đó lấy một món ra để rồi cho nó biết là ra oh no không ăn được rồi cho nó được mình này mà về tối sau mà giờ rồi mẹ cô đó mẹ ui tối sẽ bị thêm mà tên này giờ rồi mẹ qua nhưng mà món này chỉ về lâu cho bảo mẹ biết cái đầu chơi ra được qua what the fuck món này cái làm gì được qua cái đầu chơi ra được cái đầu biết không mà số okay se ta okay yeah okay mi đi đi baka đấy se nhớ yếu là này la ra ba qua mua cho baby tôi lấy một bia ra để mà cho nó được cho nó lấy một bia ra vào đây okay ba đi mà còn mà nếu thì cho nó vào thì nó mà chơi bị sợ cho bà mẹ đó bà lấy mà lấy gì qua bé đồ này ra đấy ok đã rồi cho nó mà nếu thì nó mà sao được bà mẹ ok mà nếu mà bây tôi bà mẹ ok mà nếu là dâu bị cu na này ở đây cho nó xả tôi bị bà nó cho nó mà nếu là này chỉ cho nó là xả đấy bà nó ok đã lấy được phía được mà ok phía ok phía được mà còn nhỏ gì lo đấy rồi còn nhỏ gì lo đấy bà nó để cho nó bé quá mà ok tại cho nó khô nó lên mẹ rồi khô rồi đấy bà nó cho nó bảo rồi rồi mi đại đi biển tao lấy vào để chơi rồi khô rồi đấy bà nó đã cho nên khô lấy vào để lấy xả lấy bảo mà ok nó rồi cho nó lôi trên để khô lấy tôi vào bên tôi lấy vào mẹ khô đi mẹ lấy ok what thế mà tem luôn bây giờ lo lại được quá tôi sẽ chụp rồi lo lại được quá thì nếu là tôi sẽ chụp rồi cái này gì được khô lên nè bố xí chọn này rồi được khô lên nè bây giờ cô bảo mà lại bán lấy rồi xí đấy bây giờ chú mà lại bán lấy rồi bia rồi bia dùng cái bán lấy rồi sao lại nói gì này giờ đi ok cho được ta sẽ cho được này nhỏ đây vô đâu mà qua nhà này đã qua bên này mà này mà này mà cô cả này ở bên này ok qua rồi cho này ấy giờ mà hôm mà cô ấy ta cô gì đấy em phải chẳng toa chim em phải chẳng mà vào đấy xí ra đấy toa chim ok nào rồi giờ cái gì vậy nó thì chăm mà một mấy này là có mí ra đi lâu lại ông ok mí ra đi lâu lại vào ông ok mí ra rồi nên để thằng mặc cái đồ ra để cho nó để thằng mặc cái đồ ra để mau chơi ra rồi để thằng mặc cái gì vậy toàn này ok này cho cái ok ta thì anh em đi rồi xí mà bà lo biểu này đồ mà về anh em mà tôi bảo mà mà tôi bảo của tôi rồi what the fuck nhà lấy yêu là bị qua mình lấy em ok mình ra đây cái này ok ab có lấy lobby tàn chó này rồi có lấy lobby ngã tí đây xong mới tàn chó này rồi mình lấy what mama thôi mình lấy bia
what the fuck မြန်မြန်လေးပြေးဟို what the fuck မမလေးဟိုနော်ငါတော့မလေးဟိုလေးလာနေတယ်ဟိုရေလောက်ချပါဦးမြန်မြန်လေးပြေးရမယ်ပြေးတာ okay ငါလုံးမှာပါကွာငါလုံးမှာပါမြန်မြန်လေးပြေး okay what the fuck ဒီမှာ no what the fuck ကိုလာ what the fuck no ကွာတေသွားပြီကွာ okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလိုပါပဲဘရိုအနေနဲ့ပါတူးသိချင်ကွန်မမှာရေးခဲ့ပြပါပါတူးမဟုတ်ပဲဟွန်လာတက်တယ်လဲကွန်မမှာပဲရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ပလိုလို့တက်ပါပဲ okay အားလုံးပဲ bye bye